sabi-sabi na may magkabatok kamang guru. Langsung ni nang mimi na upasata ni marhite ring di si Patio Sara. Atong dohonong masong ni dokon na tua-tua mang guru. Asa tikti man natin mo kahul bulan pangarahon na. O tinso sa di pa may mimi na upasata mis para sa roha di ako na. Sa gudang madi ako. Ay, matumo. Tugso pakihami dohon itak kamang guru. Ali ako perhitungan adok sa hodik. Kaya ito. Asa adong ako si ako tan nagula kamang guru tong adong sa kapartikan di amang guru sa mga padosyakan sa luna sa raja di hula-hula murag. Terima kasih buat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat yang sangat luar biasa untuk kita semua, istimewa untuk orang tua kami atau para undangan kami yang hadir dan melangkahkan kaki dengan sangat ringan dan memberikan kasih untuk kami keluarga Bapak Pita Purba. Kami tidak bisa membalas kebaikan semua para hula-hula kami, silalahi, tulang, sinaga. Hanya Tuhanlah yang memberikan berkat kembali kepada semua istimewa buat hula-hula kami. Terima kasih Horas buat kita semua. Menambahi John malas uhur nami banyak haganupan pambainan na siyamay sa tonggo na siyam haganupan tondong nami asi haganupan na sitaw ni uhur ni parmain namion boy jumpahan dyan hadapotan asi songon hatan na matua namanya tahun hanami kubali na siyam tondong nami haganupan asi bagot na malhalto maninitubuhan yang ari-ari oras matungon hanami baru na siyam mansalon nadok di pedas na siyam malas ni uhur oras na siyam tondong nami nadok mambere asa isuan ini silan juyang bay tanah gutu-gutu langdong bibig namin nahurang ang godom maroh na siyam tondong haganupan mambuan hatan ni Tuhan anjana mamaso-maso ay mahatan namin hubay ni na siyam tondong nami haganupan malas maur namin paimadas mo si Rosoras ni ati adong dope si Pangiduan ni tondong nami haganupan na tondong nami adong dope Hita na maghulagon sa luna, hita na magsyaolongan. Asa saan di solo sa tinugot tubag kaya ito ang maraming hula. Saan kayo na maghulagon liling mangulo. Saan ito mga gabi at pagkurasan. Ato nga magpande namin. Gabi, gabi. Inahulan tiyo din na ito pamuhatan. Pwede damang masitiyo-tiyo, las pa doon matawan sa hatan. Kami manumunomo tondong namin ay masilalahi adong lima odoran purbatam siregar purbatam bak ginting jawab sunay huma si Hobbik beda sama musik ni Umbar Hussain. Si Hong Mangawan
mani panomonom nai marihibe na puraktia. Anggia mamang baru tiap panggabian tiap parorasa tiap kubarkelemang nami. Jala di pasar tabuna. Ima itiona di naung di barkelemang muna. Sobuas nami amang baru. Manginum itiona mina tu pamunay. Asal honon nami ma. Tudolo kamu dapotan apa pada laloma. Tutulua kamu na dapotan ay natio. Ay matamon. Jala di pasar tabuna. Ima ringgit na marmata. Nanti no pani pamarita tay. Lasrohan nami amang baru. Asa binati ko kudur bantu dolo pitapia. Manang tunia hamuna. Bere nami berkelemon nami purba zanuna. Mangalaka. Di sima muda dapat anak kapas Saudia. Mati. Jadi dorohan nami amang baru. So menakan na Somali matabay natin. Walau adong na mamuduni adong mamuse na makarari. Dinang roha mo marsoba. Roma muse hami mamasumaso. Baru. Hami maruhnya kaula-ula muna. Asalonon nama sonalon na jadua. Sinitima ni sigaw Paulo balu-baluna. Holo tung soni pa mangbaru. Oras spirito tinabotar pasatami. Aman tadi bata mana mangkoy pas-pas. Ay matamon. Ay mana botar pasatami sasak sono masat pagayuyan. Nungaw pasatami. Nakapasumaso marine borspir. Saat main tatuan gabian. Saat manang turwanasan. Ay Jadi wali bersauduran. Dinong Romar Soba ang kabarkelang nomor tuan kami. Kami be, orang mahami nilalau mamas pasuna tidak. Ayo coba sih nomor tu sih. Pagi lambai, pura kupu suku.
Tuhan, saya dapat maniduluan jupang na tinalahan. Boy, kailan namin mo si Kubelga na siya ni palasor ang raja di pangurun namin. Asa doang ang naima, soan hatan si Diodua, adu gudur pangalamu ni ma, asimo pangalakohi. Molo tong soni pa na buhay tarpasatami, roha mo man namang gohi. Ay, matawan. Titing na tinoban na, kulang-kulang pangaraw na. O tikso sa diyan na buhay pasatami si Lastiroha. Para sa atong Lastiroha muna, ang raja ni pemboron namin. Sa asimarohan ni Tuhan, sa di ba tama namang gohi. Ay, matawan. Sa atsolo, sino kumanggotean, nung asahambe, ipasatami, pasu-pasu, margite, iyang kapagpenan namin. Sa atsolo, tinubugotean, nung asahambe ulo to, sa luhod na may panggabihan ng parorasan. Ay, Kung ba siya namin sa luhod na, parang may hula-hula, kami na oras. Bitawe, Diyo, di ba panuhatan, dahil kau masih Diyo, pada umang tuasa. Tilas ni rohata di bagasan sadarion dinaung tulus sabka ni helam dohor borong di tikion dinanaing pasahatur di sulak-sulak kohok butuh hamura janabi Oma horo ari naulian nadingkan nabi natulus ni hatta di tonga-tonga ni keluarga laus sadarion manya raja nabi pasahatur nabi sulak-sulak kohok butuh hamura janabi udah nabi isor raja nabi adong di batu pahami sepagori ni si panganon nasusadiai raja ni hula-hula otik kang pola si tahun gedang kang pola si pujian asa si barohan itu raja ni hula-hula dinaw masahat kami ang donto hamu na panggorin di si pagano asa jumpa so mata ni na tuwe na batokon asa si titi masih kepago ng kulang pangaraw na otik susadiam i masa panabi berhiti di panggorin di si pagano tuhat tama tontong na manggorin di masuk-masuk matutu sampai ke sini sa dia tu pagabahamu na karaja ng guru. Kalau ada kami tong dek si dulu rasanya saudara kamu tu dulu lawan dengan dulu ya kalau kau di dulu. Kalau ada kami mau nak kerajaan yang dulu dek sahab. Asa dia sahab pasu-pasu itu hatai blok. Jadi tadi ulang tadi bagasan topik yang orang tong dohon naik masuk di lokon na tua-tua. Asa si tinggi masih opak bulan pangarahuna. O di so sagi memang di keupan no pasahab kamu salut kamu raja namang guru nabi. Saya guna madi kamu pinasua. Atau masa Dison di bawah kami dek si mudurur mardongat tangiang di pasahat kami tua muda dua dan nami don mangido tangiang tua mata debata asilohan Tuhan martinangi marbinegi ma tuhat debata asa gabi mangudur hopinovar non di hamu anak dohot bolu dongan mo may sahat tuna saur matua dek pinamomok na pinasahat namion asilohan Tuhan lam tumomok na mapamatang mudo at kapinoparmo belum mamangan dek na pinasahat namion asa dek kesahat mo na pinasahat na matuha asa songon dohono songon na matua sa sahat masulo tinogo tuwot kaya tu sahat di pasahat kami dek ke pangopaon dohon dek ke sumudurur tuha mo di sila-silohan mulo sila-silohan namin asa saluhut na may hita diring mangulu sahat sa panggabihan sahat sa pangorasan sa itong maniramot ituhan Dohon di berek ko. Nung nasahan bere pinaksit tali rohani. Alay ido saya tangis mo na sa liliwat tutulak. Tangkola may ilayuman dokon ni bere di dulon na torokon. Asi maruhani di bata maruhiteo. Tinang kinalarmo. Ada nagok tuhami. Hula-hulang na nakatulak mo. Doho tulong asaw. Dinaw tuwa boru ho. Bere kudo po. Di pudian niya yo sikop ni ulo no. Tumibo ba ho? Daubuan anak ko po. Matututulang Jadi di so. Bukan tumahami do. Siap kami tulang mo. Dekke si mudurudu. Dekke tiyo. Dekke namoko. Ang dia saudara ko ito doon to berek ko tudulun na riyon. Tudulot tutaruan. Jala lasro hamuna. Dia kapaso-paso na siya tibatan sa loko. Asa tuk songnong pedek ka na mo itang patubahan. Asa si tinik may na si kong pahulong palupaluna.
Dekken mo dekelas na boy tapasat kami. Bolo tung somonokke. Saya mata dewa tamang naman ko ipas masuk. Matutung. Saat solo na dinogu tubote. Kupasat kami ma dekkeot tu operedo tu ogun. Sahak ma binangi do mihulak ko sa dinay. Dino tu dua boruho. Saya tu mimu ma tumu di honan anko. Matutung. So ni mana mo tapasat kami las maruhan di berek kudo. Tacaro. Salam sehat ma. Si baru naulia
na nila sa dirohamon na yun sa nabi na binasa ako na itong kami kasi matuturuan ni Tuhan sa loob na ito at naman na mabalos Tuhan sa yung pamasaw na namin ito na matapon ay kasi mura-mura bayan na bagidian kilang-liang oras mahami sa loob na gagani kasuhutot na mancalong ang lumagan naman ni Hamura at kawan talaga rin ang kaso lipanan naman na yan ultima ko na ito Iya, roha muda manggaina. Asa semang sekolah minggu. Iya. Iya, roha muda manggaina. Ayo do generasi penerus. Iya, rohamu. Lem gugulo soray mo kurang saweran. Gereja Santo Yohanes Pemati untuk hadir saat ini mempersembahkan semua lagu. Semoga keluarga ini diberikan Tuhan berkat dan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Iya, jalan bu guru mak. Iya, anak kurang lebih acara kan? Iya, do Pak Guru, do suami Pak Guru. Iya, suami Bu Guru. Iya. Jadi songonima dulu nawe menghitung tadi bagas seperti yang buka keruangan ya dulu
Gabi ko habihita, kay tulang ni bereta di baga sa partikyo na gabihirat sa luhog na. Atau nagpadohorong namin hamu di julo, kami di budi, kami di julo, kami di budi. Rapat di julo na kita turus, rapat di budi, magkakuto na kaudaw na pinatukan yung raja ng pagkaya ng pamagkatulo. Yung patuhan namin di hamu haragul namin tokok o parang sila sa mga. So muli di baga sa partikyo di hamu haragul namin sila so tulang ni heran namin di baga sa partikyo. Atau di hamu haragul namin sila doon nga pala gulat ko, matagalo sa mga sinakot, at sulat siya durte na naipasauli ng pagdagat sa partik na ito huwasi di hami do, so sana bagat sila tayo na bagat sa kanatungan. So kung dyan partitimarak po sa sulat-sulat ko hupusiyan, pero muna kaya tao naman di hamu hakulian na itong ibaga sa partik na molo tuh sa mga na doon mga kumasakaan ito hamu dadali ruang ay mataputo kamu tulang ni hapon dala kita do sila tulang na kita do naman tulang ito si Titi masih upang tulang pangaraw o di susagi memang batu sudah na doon sa hatonan ito ang mga doon namin sila lain sa gudang madihamu pinasuhan sa sahak masulu sa hati lumutubot at tumod magmodang niya sa hato masahat kami ang batu sudah nanay pa sa hatonan ito ang mga doon namin sila lain saat na ikaw na limang ulo ito panggabi at panghawakan sa totong mahintay ng kapituan atong panggabi at panghawakan ato ko pasatan ng mga tuha mo hahaduli namin sila lain Jadi mau lihat mani Tuhan mau lihat mani hita saluh tahu mana di dok ni bapak aidang nama dok pertutulong pehida di nama hamarangi di bagasan sadario nunga mulai lahir beruni nadohot gabi berunami marhitei lasroha nami dinam bijalo amu abe ima sinamok ni berutai sian ibe beretta batu sulam ni berutai sian namang berutta marga purba laos di pasar tamudo sebagian tuhami lasroha nami bapak marhitei ma balitang mapagabi tayo bawon haritang magabi pinopor ni sila sabungan ang gotong-tok kita mas kaululuan agak upaw sarsawat nung matubo si Koru di porlak ni sila lari nung matubo di Oboru mangiong madohon lalaki saat solong natin nagutubot niya taruli no kami di sinamok mi di batu sulak na pinatap ni tubaka saat mahita tuang gabian saat manang tupar horasa wala apa tajalo mamusik ya seberjalangan kita gabi yang mau bermusik nabi mula tuh sokoh tapi masih jalangan asal nang notor gabi aku nora salam sehat baik kamu mau musik gugur sana. Saya harus makin. Om mana makatahon ba botomu kan tanadawa. Ako ang makatahon riang-riang mangkuru rarak ko saya. Hinagirang mahina boto rap kita tertawa. Malas malas ni. Terima kasih Mada. Terima kasih lah. Alam salam terpilih kan. Oma, kabur padang rumah dah. Apa itu nyumbah monda. Maria do nama gue lay. Sada. Kodong man malas nunggu penima. Abe penima mana cengesan semua dia lah si cengesan. Karena tangan kami dah betul.
Baru tumani. Naijape hurang niya yang kuasa hata ko ba na makatahon. Iko bulong ninyo ito ato bulong ibadah banyak. Iko hata ni tigo satu halak naman. Ay matomon. Aw makatahon hutong tinari. Pita masuk madapot dong ni may pita ni madapot. Ay matomon. Pak bulibat kutur barbuah. Ay Basta matomon. kami uloton. Kuras mana siya? Jadi mereka kita tuh yang orang kau ya, kami ada apa tadi? Aku halak nomor tulang maning sudah tuh, sudah ketemu sudah baik. Aku panggil juamu beri. Martong ko maho. Bukan Tuhan na ibadah. Ketika aturan dia kay beri. Ang kita dolma. Itu modal ya. Igual. Alas mau muda. Ya terus. Jadi on. Ay pador pak. Oh, itu biar dong. Ya, iya. Ya, kasih. Oke. Jadi on sementara nanti dah udah harus umuman. Ada yang goboy. Kalau dong hotel kilo tak lebih sudah mana sudah ni bon. Lani umurmu. Ini. Boy mah. Jangan namin Jokoy. Sagoda nalda kasunod na jam, tidak? Ani ko. Maboy. Boy. Hello. Ang kulang ko na kaya. Hello, yo. Bihamu raja dan aku raja. Dosa sekali menang Pak, ganda be. Jadi sama ahani hela. langsung ini Molo di sakka bidol mana mangolu orang hamuram hagabion pasang aboniro dungi damai sejahtera bagi atau asyik abon mo damai sejahtera ikut tahu ho makamolo tehon aha na pinasaan ini batatu. Hidup ini paling mudah berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura miskin, berpura-pura pun kalau nggak bisa, bagaimana kita mau sungguh-sungguh? Jadi soleku, huida balganilas nirohami. Mau tuh berpura-pura oleh marlas niroha, setidaknya udah ada usaha mubatiluhan marlas niroha. Alaile, pulau tuh na solok gitu ada sorham. Tolunga rodang di bulan di tengah-tengah dari rumah tangga. Aku bekomos nomor pertama yang tua mata nomor tua di kata. Asa anggiat dibatuduhan tulai kur ibotokku nanggo balasa dan yang kurang natubu di tengah-tengah dari rumah tangga. Ala itu dokter mulai nama ngulun nangarong na sempurna. Hidupin na urang perjalanan ikut tahu doho makalason akan api nasahan di batatu boda itu dah. Asa sang nilo dinatutu di dulu pertanggalan ditulog perbubuan jepang mo mana jinalahan saya dapat ma akan itu matututu ditang naro meres tu pun nasomoro anak petong dihamurilis ala baru nung matung toro matutu jadi leh itu pasata men nulis nagan saksi toro aku gajang berita gabi gajang berita horas tangi horon nami dihamu di balamo molo awle hola katebe kur bagam batu anggo berkecimpung balam bagam balam murini sitapal jadi nak asing usah betul na di balamon hidupin nalaiku sedikit banyaknya kumigiro kabar mo nang so singa aw di itong anibagas mo jadi alas malay
ulang mo sa darion. Di madurun din apa udah si pangalapohi nang namang gugai. Udah si pangalapohi di ate-ate do pusat-pusat ka sa luna. Asal giat ma ito Jepang mo na silang hamut tujulan nyari. Ito molo tumpe sa dia. Etek balga kupasat kami, balga ni rohanami, itom, edam, doho kama doho oma. Las marham aja pasal. Oh. Ulusian non berkalian. Dalam kumon itu, dalam nami mon, manita tomata merturi bata. Asa tung dapat muhamaraw. Dapat mo niya tuzulunon kagabiyon. Asa tung sangap ito, permulang mo. Ito matongan ni keluarga besar purba. Setiap pang si tizul maho ito, si buat sangap, si buat tua maho, ito matongan ni keluarga itu. Jadi soalnya mati kita nasa urunan naik pasahan tuh lulus gabe lulus poros mahami tulay na yung iboto namin kaya mga musik namang nakapartisip.
lagi